mwongeye kwirirwa abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi, ndetse koko natwe tuguma tuvuga duti bravo kuba mutwereka urukundo bikarushaho natwe kuguma tubaha ibiganiro biryoshye cyane, ibiganiro bituma guma mu rugo uticwa n'irungu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ubukungu. Uwo bita Jeff Bezos, muramuzi, umukire wa mbere kuri iyi si ya nyagasani. Ubukire bwe cyangwa se ubutunzi bwe bwiyongereyeho miliyari 25 z'amadolari, ahita kuba inshuro ebyiri. Uwo bita Mark Zuckerberg wa nyiri Facebook. Isi yose iri mu gihombo kubera COVID-19, ariko umuherwe Jeff Bezos we amaze kunguka agera kuri miliyari 25 kuva COVID-19 yatangira kwangiza ibikorwa. Ubatunze miliyari 140. Uyu muherwe ubutunzi bwe bwikubye inshuro ebyiri ubwa mugenzi we nyiri Facebook Mark Zuckerberg. Abakire 4 muri 5 ba mbere bari mu bihombo bikabije. Ubucuruzi bw'ikoranabuhanga burangajwe imbere n'uburimi ubw'ibiribwa. Magingo aya nibwo bucuruzi butari kujegajezwa na COVID-19. Ibi nibyo biri gufasha umukire wa mbere ku isi Jeff Bezos kwigarurira ubutunzi binyuze mu kigo cya Amazon gikora ubucuruzi bwo guhererekanya ibicuruzwa hifashishijwe murandasi, kuko abantu benshi bari gukoresha uru rubuga batumiza ibiribwa muri iki gihe bari mu ngo. Kugeza ubu Bezos atunze agera kuri miliyari 140 z'amadolari nyuma y'urwunguko rutagira ingano yabonye muri uyu mwaka wa 2020, aho benshi bari guhomba ubutitsa, dore ko Bill Gates umukurikiye ku mwanya wa 2 mu butunzi yamuhaye umwitangirizwa ungana na miliyari zigera kuri 35 z'amadolari, nk'uko urubuga rwa Bloomberg Index rubitangaza. Bill Gates kuva COVID-19 yatangira amaze guhomba agera kuri miliyari 8 z'amadolari. Ubutunzi bwa Mark Zuckerberg nyiri Facebook buri mu kaga, kuko kuva isi yagera muri ibi bihe by'icyorezo uyu mugabo yahombye agera kuri miliyari 8 na miliyoni 400 z'amadolari, bituma agaruka ku butunzi bungana na miliyari 69, aho kuri ubu ari ku mwanya wa 5 mu batunzi ku isi. Uyu mugabo akubye inshuro ebyiri inshuro ebyiri na Jeff Bezos nyiri iki kigo cya Amazon n'ibindi bishamikiye nka Bull Original na Washington Post. Menya abakire 5 ba mbere ku isi magingo aya ku rutonde rwa Bloomberg Index. Ku mwanya wa mbere hazo bita Jeff Bezos afite miliyari 140 z'amadolari. Ku mwanya wa kabiri hakazo bita Bill Gates afite miliyari 105 z'amadolari. Ku mwanya wa gatatu hazo bita Bernard Arnault afite miliyari 80 na miliyoni 70 z'amadolari. Ku mwanya wa kane hazo bita Warren Buffett afite miliyari 73 na miliyoni 700 z'amadolari. Ku mwanya wa gatanu hazo bita Mark Zuckerberg akaba afite miliyari 69 na miliyoni 90 z'amadolari. Ngaho nguko rero Jeff Bezos agumye koko kubarusha kure cyane, aho ubucuruzi bwe buguma bwunguka umunsi ku munsi. Nimenya Vuba TV rero twarabiyemeje, twarabihaye, kandi koko ntabwo tuzigera tubatengwa n'umunsi n'umwe. Cyo nababwira rero, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utaguma ucikwa n'ibyiza tukugezaho umunsi ku munsi. Reka tubonane ubutaha. Mwari kumwe na Bukarifu.